Eusko Legebiltzarreko burua, Espainiako ministroa, diputatu nagusia, alkatea, sailburuak, herri agintari eta ordezkariok, Baskulinarri Zenterreko zuzendaria, ardurarunok, patronato, sukaldaria, jaun-andreok, arratsaldeon guztioi. Diputatu nagusiak esaten zuen bezala, pasan astean IBM-ren sistentsu ordenagailuaren inaugurazioan, herri bezala eta ongizatean azteko egin beharreko apustu estrategikoak izan genituen izpide. Bistan da, ezin dugula denean onenak izan. Bistan da. Ezin dugula menu zabalegia izan. Bistan da, herri txikia garelako. Baina honenen artean egon gaitezke arlo jakin batzuetan. Eta gaurko adibidea beste bat da. Eta beste adibide on bat da, nire ustetan ere. Hoietako da, beaz, gastronomia, baditugulako platerra parta prestatzeko osagaiak. Ibilbide luzea, gaur ez gara hasten. Indargune ugari, gaurkoan ere ikusten direnak. Eta pasio puntu bat. Eta hori herri batean oso importantea da, pasio puntua eukitzia. Gastronomia sukaldaritzaz harago doa, ekosistema eta baliokate oso bat delako. Enplegua, beraztasuna, kanpo proiektzioa, inguru giroaren kudeaketa, lurralde oreka, paisaia, nortasuna, kultura indartzea dakar besteak beste. Ezin dugu astu gure ekonomiaren eragile estrategiko batez hitz egiten ari garela. Datu batzuk eman dira estatu mailan, gure barne produktu gordinaren barruan ehuneko 10,6 pisua dauka gastronomiak. Hau oso ez ezaguna da, baina halaxe da. 153.000 enplegu baino gehiago sortzen ditu, dana bere osotasunean hartuta. Eta gauza importante bat, nazioartean lortu dugun lidergoa eta lortu dugun proiektzioa, onuragarriak izan dira eta izango dira Euskadirentzat, gure herriarentzat, inolako zalantzari gabe. Baina beste herrialde eta lugarraldeak ere ari dira estutzen. Ezer egin ezean posizioak galdu eta demorarekin lasterketatik kanpo geratu gaitezke. Eta ere kontutan hartu behar dugu. Akatza handia litzateke eta hori behintzat jaurlaritzatik eta euskal erakundetatik ez dugu onartuko. Berrikuntza gastronomikoan munduko erreferente izateko anbizioari eusten diogu beraz, eta ez hitzekin, ez diskurtsoekin, gaurko bezalako ekimenekin eta ekintzekin. Eta elkarlanean, zurekin batera kantatzen zuen abeslariak zuekin guztiekin batera eta elkarlanean, beti egin dugun moduan, horregaitik apustu hau, horregaitik goe. Hace ya 50 años prácticamente, hubo pioneros en este país, los Irízar, Arzac, Subijana, Fonbellida y compañía, y aquí hay unos cuantos que marcaron un objetivo, tuvieron un sueño, una visión, situar la cocina vasca entre las mejores del mundo. Recuperaron platos que se habían perdido, buscando en caseríos, preguntando a echecoandres, a ranzales, emplearon ingredientes y materias primas hasta entonces desechadas, innovaron desde la esencia, desde lo propio, lo hicieron en equipo, turnándose para hacer cenas experimentales en sus restaurantes. Nos contaban hace un ratito alguna de esas experiencias en Vitoria-Gasteiz. Una nueva generación, después de aquellos pioneros, tomó el relevo. Y el relevo se toma en 2009 fundamentalmente cuando arranca Baskulinarri Center. También marcó un hito decisivo para consolidar este país como referente internacional en formación e innovación gastronómica. Hoy nadie cuestiona aquello, los datos son incontestables. Un impacto directo económico de 230 millones de euros aproximadamente, un retorno en términos fiscales de casi 40 millones, más de 180 empresas apoyadas, más de 10.000 universitarios, personas formadas de todo el mundo. Pero decía en euskera que otros países, otros territorios vienen pisando fuerte. Que tenemos que mantener los fogones encendidos y a pleno rendimiento para que la cadena de valor de la gastronomía vasca siga siendo un ingrediente esencial de la economía y el bienestar de Euskadi. Porque estrellas y soles son la guinda de un pastel que tiene muchas capas.
baserritarras, arrantzales, industria de componentes de cocina, de transformación, sector agrícola, logístico, distribuidores, hostelería, foodtech, centros de I+D y muchas otras cosas más. Y GOE nace precisamente como una gran apuesta de país para dar continuidad a esa estrategia. Un camino hacia una gastronomía comprometida con la agricultura, con la pesca, con la industria alimentaria, con la cocina y en general con la sociedad vasca. En valores como la sostenibilidad, la seguridad alimentaria, la justicia social y el compromiso con el conjunto del planeta. También es un motor de desarrollo que nos va a abrir oportunidades que hoy probablemente no imaginamos para nuestro tejido productivo y empresarial, que va a reforzar la posición internacional de Euskadi y que nos va a anticipar en el futuro con una visión global. GOE aportará un enfoque integral, va a combinar calidad de producto, capital humano, innovación en procesos y digitalización. En definitiva, la continuidad de un espíritu, de una manera de hacer, de algo que impulsó hace décadas la nueva cocina vasca, que es básicamente talento, personas, vocación global, internacionalización y compromiso con este país, con Euskadi. Zalantzarik gabe, ez dut GOE ona izango dela Euskadirentzat zalantzan jartzen. Gipuzkoarentzat zalantzan jartzen, Donostiarentzat zalantzan jartzen. Guztiontzako oso positiboa izango da gaur egiten dugun apustua. Herritar guztiontzako. Hasiera-hasieratik espazio iraki bezala diseinatu da, arkitektoak esan digun bezala, fisikoki eta kontzeptualki. Herritarren eta eragileen arteko harremana bultzatzeko eta horregaitik kokatu da hirigunean. Gonbidapena luzatzen diet herritar guztiei GOE bertatik bertara ezagutzeko. Sartu zaitezte eta dastatu ezazue hemen gozatzeko aukera dagoelako. Siguru nago denborak batzuen zalantza eta erretzeloak usatuko dituela. Hala zioen Euskal Sukaldaritza berriaren sustatzaileek duela ia 50 urte sinatutako manifestuak. Esaten zuen, badakigu ahalegin handia egin behar dugula, baina gure erantzunkizuna dela uste dugu. Guk ere badugu ardura bat, aukeretan pentsatzea eta hoien bila joatia. Epe luzeko ikuspegiarekin, jaso dugun ondarea zaintzea eta zabaltzea. Datozen belaunaldiei, gure semele alabei, gure bilobei lagatzeko. Eskerrik asko eta zorionak GOE, zorionak Donostia, Gipuzkoa eta zorionak Euskadi.